Bulunaka, do you know that cybercrime is becoming a growing problem in Fiji? Cybercrime is defined as a crime in which a computer is the object of the crime, such as hacking and spamming. Cybercrime is also cyberbullying and using fake profiles to cause panic and spreading false news. If you're involved in this or know anyone who's committing these crimes, report them immediately. I'm Polly. And I'm Peter. We host the Traffic Jam Show on City FM. From 3 p.m. to 7 p.m. every weekday. Do the right thing. Ni sambulu binaka. Sa kwe ungo na Vakaleleka ni nonda itukutuku na mbungi ndindai. Tukuna na ministry ni mbula ni na tomana tingana nonra vandikebi na leo ni bonua na beisinga na buku ni mate ungo na COVID-19. Ngoe salamuri tingana kia na baka utelemai kina nonda bonua tolu nonra ono sangabulu na gene expert kit. Kapandite gikina na matala ni bandindike ni utinga endoni aua. Kurieni na tomana tingana ministry na sasanga na kena baka omboko taki na mate bagarere baki ongo. Tini ka bayar sa ambulo mai na mate ongo na COVID-19 mai na tini ka walu na leo ni bonua era bandi taki na nonda bonua. Esa teki bume beisau na ibagarau ni nonra mbula taka na nonra mbula ena beisinga na leo ni bonua mai soa lambasa salamuretinga na kena mai labeti na bakata tambu ena loma ni ruona singa saoti. Bunga era bagaretaka ni ngono binaka baka bubale na rua sangabul kawalu na singa ni baka tatambongo na buku ni beto soyaki era bagaretaka telangana nonra baka binaka taka baka bintaka kina mata ni tu na ngauna ni baka tatambongo na buku ni nonra ngarabi na bi singa eso era bagaretaka ni rando so boli na buku ni takataka ia era baka dengu baka binaka na loma ni rua sangabul kawalu na singa no hindi ni tau kini bal ni be baka marutaki nina tomani na ndo nanga una lega mayongo na non rambisnisi salamuritingan na patatambu etigo membalata na peito bini mate ongo na COVID-19 erse songo sartigo mai na pali ni bebo marutaki enega tiniga dio ni singa ni bulo machi tuku ne bolis ni deep sea Albert Chand ni toso sarwa malua na non bisnisi na buku ni lengongo kuria ni resang ni takataka sibe ni 5 sangabu na tamatakataka na nona company na buni lengo ngo. Kinangito, bagarita ka na rugby unioni na nonda bonua ni tokona na nona tauratal na itutu baga chemeni ni matambosi ni World Rugby o Sir Bill Beaumont. May dabekir na Vakaleleka ni nonda itukutuku na kene kuri erano na saman stiseni na Radio Fiji 1 kinabula FM. Ni bagadingu naka. O ira na ngone no nda inuni ena beisinga ni mataka. Mersi sunga da kena loma dina kena mikron. Sakena ngau na mitaro bina nonda baksa ngai ka wala loma taki na ngone. Dala bina oya o meliki. Bulre oya o Samuel Samuli. Nama kikira ena be mataka. Oniti kena magrombuka. Ni wai tini kalima na miniti me ono kina tini na kaloko. Ena Radio Fiji 1 na ndomo ibiti. Pindah-pindah na mataka dan ramai na singabo.